Praise the Lord. Man sang mau kalangan in Jesus kalangan kiyang kauna sa maksit. Yen gak bil brother share masan go do bil kapakap win nan wawa. Kakela ka bin ngoy magan rong masa no yang aki railakan memen rong. Kalangan kiyang kauna sabul makasandi sabul malimba. Jesus sitting on the throne. Momot in power. So just lose. So just maban lose ba. Ime go chakatunga pakata lango samba. Auda baka Rusia kamu yung ngoy. Karetanya ta poson lai. Ije mejaban trigi kaping. Anso goros. Obona sa sapol makalangan. Anso goros. Ni marangkaon Jesus. Well, men sang waterman. Ayuki yung child cha. Kay dek me go tumaka. Word of encouragement. The mahasanen kakelail. On kachalakan me song kapakap. There's what kiko song kapakap. There naman on ki Jesus Christ. Ngoy son kapakap. Komo son kapakap. Okay, nan wawa. Nanim sarawi. Nan mataw. Nan atay ko sa no. Nan government. Nan mokitin triyangkan. Maduweno lemau godi mi bang wata ko saya batak tuan kapakap bileo ni atail kin wuya bileo ni amay kin wuya may kapakap maldera lasang me malaun kan okay malaun tuedra foolish malaun tuedra yak te pon maso te pui okay so chama morki court te masanan court te kuprang court masani mekin mauge uta o yar kapakapakan nanamon patangkan o nanialakan buaramas koros emkin kapangai rail imen kumaile nasa pora layer katung barail okay wasaimen kakela ka cha pin ngoy o kumailakan riyay saulangan kachailakan mip sapal wasa Jesus wiyo ko sa iyang motive in aramas dagot motive what ki tama mi po na imonyo tama itando yakarapan na ko don life yakarapan na ko don kapakap men suway men siyay men sansal ngete ipakapag koto ipakapag sapol mangko taramas so kauno atamaga irong melel atakarapa awasa masani kumaldera lasang memalaun kan so kauno mangi iralakan ko saya ramau gu daw yaray kapakap nanamon patangkan o naniyalkan doja ramen sansaliki kauno mangi arail motive. Okay, ramen sansalgi. May gola kalok. Okay, may kiskisa aramas men sansalgi. At tama ka no warn. Kitante tuwe Israel po makita tuwe Israel. Tawi wiya pon chale yer katung pa nan lang sotra. Okay. Anyway, snow Cincinnati. Kopel. Masani kumail nasa pora layer katum parail. Okay, ngoy ansa maybe gogo sele kalok. Ikin chama-chaman masanang god. Kapretong niya ye uyaki ay mempano. Nga pempanawiya. Weki esan salamao. Dam motive. Niyam gogo ang kalok. Kaya ani ke mong yung aramasaka. Ke what beggar and god. Teke sisi ay teke mensansal teke. We just chopan man. Pain kitawi pompe tikit poil out. Go away silikalok, yap, kusai, rook. Okay? Up yet. Asa majapan lama-lama majaw yata song laut kau na masani. Ralayer katumbarel. Motivo ata motivo ta kau na irong o. So kaching ilaben. Okay? Masani eri niya mail banking kapagap may petolong na may para.
Richungeti wanim. Kumail ap kapakapong samamail. Makumail sojokin kilanga masamaikan. Okay, wasatame ko sa yakin ma. Pagkita peke wrong pagonggot. The greatest commandment ng Bible, matu, riya sa kriyaw. Katam pagonggot, atalamalamun unsak, atamoyong unsak. So makita kapakap, jang kapakap pagkita pagonggot. Okay, kaya do these. Jay magang program yala kapakap nanatay ransarawikan. Jay laragodo nan weekdays ka jay manokala kapakap wikis chumina program. Okay? Wasa kasaya. Niyaw taking kapakap champadalo na natapara so kasaya imatao. Okay? Kasaya imatao. And that may bidalo na may para. Rijung itu wanim kumay lampang kapakapang sam. Makumay sudrok lang masamaikan. Once again, motive. Motive to it. Tami tanto jangodo sudra maglangak jagodo kapakap. Rigidity sudra mayang wasa kapakap. Okay? Niya tahu ya sangan makito motive te inangan po na tamongyong. Kau na mga ilaba pa kongyo. Kau na mga ilaba real. Okay? So ikakilakay kitail. Magjaman alkisakiskia chapapakot. Card atamongyong. Card atamongyong. Pagjaban men. Kaunon so chay wrong. Mongyong sapong yo mala tataw ya. Okay? Men kapakap chan so ma miya yangay. Wasa ko sa yayar makita kelebla. Kejar rigidity. Jaka pakapong quarterman mit just chukulan dami ko sa wasa. Ko sa armas mo porson jame pamuya mo. Restukulang kauno. Rogola kapakap. Restukulang schedule. Rogola kapakap. Okay? So jame ito ngong rel. Rogola kapakap. Kon mo kitin ngayon sa rogola kapakap. Rigidity yo kasala yung katra. Magkatra pa kong court. Okay? Ari, okay kempatang rigidity sang masamon ketiklan distraction na melel. Rigidity do cha mong yung cha miminan secret place. Bacha mong yung am secret place. Kauno cha mirirong. Tame mamorna na cha mong yung atrapuko. Para. Tame cha mo italo na mong yung tame cha pakiye sanan mong yung. Okay? Chapan men nan acha secret place. Kauno en kamalale. Kauno en well place. Kaya kauno en insense what. Okay? Abel, men kakilakay ka child, puwegi ay, egar ka child, saay na po kuwi batak, just ka ko da batak, just ka pakap, just to what puksaraw, just ka ko da batak. Ichar magitrasa. Chow yu to kong kot. Okay, chapan tuwe cha mamem emasani. Chalen tuwe cha mamalaon kan. Ramen sansalki, akaw no mangi maresto kon rigidi, akaw no mangi mesodjarel tay mangi. Okay, so karata chanantiyang. Chanantiyang papa ke ko tatam maur niya taban men mimin antame masani. Masani sama mailo. Makin mangi amay uyarerkan. Bangka katungi kin kumail. Okay, bangka katungi kin kumail. Teren panay maybe kosayang. What are discourage? Discourage for kasi saulang ipsapal uya babakot o kasayang discourage insense word naisari ko katriwo insense word ngayay po uya pepe ay man kakilakay kitchel ran watch makam kachin miminan rairwo kamay kachin karkarongaya okay kayong current isa kaysak siluso otra kasongoson de ka paliyo lelong komi Meme take answer to young lila. To which it's common problem. Alright, ataga pilagi takas kasinin ki aki kapilata. Aki kapilata, arniyam pilata, kawari lugulugur lang kauno. Eban sawa sa masani. Sa mamailo mekinwangi, amay uyarurkan, apang katungi kumail. Turin riyay lisaw lang. Okay, may bang ko saya o kaya taral sangan alsinar.
Solomon songan Genevieve okay songan Serlinda Derli songan Juanita Derli me yasa der tolul okay me asa mein koros me yara chal testimony mein koros me ipsapal apkin chamanda me chate was an rock renkot ito was anale ka tung atail yesa magitay uyayar ma tami man kakilakayang gitail kapatayang ay koskosoya chailing go to life namparat labalan shaking okay chaglanger lulitaw chaglanger tornado chaglanger accident ape aban buya one lamo wapoy me chiches masani Kapanta ka ososanya makabal panggodo apo Jesus masani so masani maduri sak tayo so masani may apan rasam bird pains apang uya lalaut la kau na katsto es japan chigla kapalin samba so japan chigla so japan uti okay kapala ban luke to korean katsto Jesus Christ niya bang katsto murin anti-Christ o niya bang katsto banana olive kasapokola anti-Christ nan hell kasapokola false prophet nan hell kasapokola aramas koros me kapagata me uwang okay kasapokola nan hell dami yo kasaya kasambalen kechan karani kot karani taulul patapatak uyata nan matail kan atail wasan kapakap atawasan tuwang God. Okay? Atawasan kapakap. Praise the Lord. Mwomwen will koi trape. Do something. Uyata wasan kapakap. Yata wasan kapakap ko ampo den ma-respect ka manaman. Palizeri ka go yawata pa go palizeri ka go yaw. Just casually. Just Jessica more so kauji yang morin sa ulang akcha pa sa makapal ko to. Meduwe ta inak watawad inak kapag more sirika lao mair ilaw pisakla do something pagkaw na ban kacungi gatail. Tama bang kacungi gatail. Ei Roma gitawaon ki ebawan kingata. Ei Roma gitamone ki ebang kayang kata. Okay? James Bayo, walu drawn unto me and I'll drawn unto you. Magjaban mimi nang complain onan matamatang sampak jasudra. Okay, bendaja rauni kamara pa kamuyan mangi dami kasosaya. Okay? No matter der so yet prayer roman ma. Eminent basement. Okay? Eminent basement. Ang madradder. Okay? Ngoy na isarika. Para koros out. Sitting room. Apes dari chang sili. Do something. Okay? Ibanin dami. Song riyaw. Ikolong yan sa may ipsapal. Lito met. Quiet time. Berdani mansang. Gayan sa mag psychotrobentak. Kalak silu bayo limaw. Pagkalak wano kakatrap kier katrap nanamomo. Berda silu bayo limaw. Quiet time. Korean song making Moniki and Mia wasan kapakap. Okay, may chukak tiar. Nanstosa. Apon Mia wasayo. Game agaja Moniki young God. Chaka kutes choko to ni religion me kapakapon na kay or kapakap. Kuto monti. Kom katwasa. Emasani. Kinasan chawatak mao. Okay? Emasani. Or niya maikin kapakap. May pedalong na may para. Ritung ito wanim. Kumaila. Kapagabang samamail, magumay sudro kalangam masamail. Kaun Jesus mama sani ma,
Puegi a young guitar was out. Gay chokaki guitar nias to young guitar, a young guitar. Karata had to do the Mangalabla women, Jongo. I was kapakap bogita, Kauno Mimi was out. Master Mimi was out, I lucky in guitar. A cut was out. A cut was kapakapon. Okay? A cut was out, so a masani. Sama mile mekin mangi, amai wearer can. Pinchi gorgax joasa, amagachakasa nedi. Guitar chorola. Yeramen chorola kapakabo mair pokja sojosa. Me Jesus we me wasao. Gimbe panawi can guitar. Jan buyama. Careta emuasao. Emuasa. Ikalap ko saya. Asa mi chaben experience ngayon sa rawiyo. Iwat ka ta ngayon sa rawi. Kulang sili kelep na naipara okay. Ngayon sa rawi. Mamelel miya ko Toke ya. Ata ate du data. Mongiyong. Yamo manata kamelele. Yamo manata. Tede religion ni God. Religion to a jealous sawyer. Mwomwen mo. Iwi apakan ma. Cha programi di kotso. Cha bangkodo tra kamelele me. Oy laki ginia. Yan kapakap yan rejiti. Anda kauno kan mangi mererkan buat kia mi wasa. Okay? Kiyang mata-mataon buewe. On tama masa no mama sanini ata kiyang ata wiwiyayang. Anda kumail derkin to tongki lo kaya mal chocho. Lo kaya mal chocho may kop reyang tuwa cha kauna salang opan. Cha ko kop reyang. Mga kop reyang machaposon. Ama cha kop reyang pachang kapakap rayaris. Chaka jaba. Anda kumail derkin to tongki lo kaya mal chocho. Nana may kapakapakan. Tuweta marotoro kanakin buya. Mekin lama-lama makot pan kupuray rail puigyar kapakap ray. Amia kapakapan ngayon sa rawi amia kapakapan religion. Religion tuweta chananjiyang maingi kot. Chananjiyang matawata sangong kosaita machabang kapereniki. Chananjiyang wow niki. Kenang kapakapo. Anan moro chama morin deep. Chawiwuye inanganutuk mong kot papunsasa. Ansong kapakapit nanjiyang matawata achaban maingi ako sa imang ilama po ang kansa na mawi. Okay, mapuka koros sapong. Mapuka koros religion. Kaunostrana. Tanana. Achamong yung. Achamong yung ang limbakongi. Magchakonta deep. Pagmangi deep. Okay? Magcha kapangay. Kosay medwecha poson. Poson mecha maur kila. Poson magot pilparan kereta. Kay te kapakapo. Okay, so, masani. Kumail dera la sang rail kan. Bukot. Yay sama mail. Okay, so chang kapakapin ay bata. Da bukot yay sama mail. Ay makarta pang work pasang. Okay, kinta may kapakapin law mo ikot. Okay, melel. Chabang koi. Mo, estomin melel misel. Estomin melel me law mo ikot. Ma enda. Kumay kot yay sama mail. And so me isay kupsabal. Bilinda dragoti. Ilaw mo gi masagi sa tayo dinda. Okay? And so may ipsapal, may inda kot, ay meninda baba kot. Lo kaya wayon da Abba Father. Jesus masani yang warong ko. Aray ko la kalok, aray ko do, uwiya ka pa ka. Aman rin da, Lord, teach us to pray. May Jesus, pataki yang gach mo na chpang ka pa ka. Iyo uwiya ka pa ka puyo sa samo. So masani, kay di sang wasami wata ko handa. Ang sa magkakapakap, Abba Father, de. Okay. Samat, magatkatanan lang. Okay, Jesus men introduce yung getel matay Baba God. Okay,
Ong child kan mi sapal nganan coat lala child na madu kajak madu proman walu isa kono kadede yang child me ngan sarau kan bear witness ngan sarau kan kat kadede lala child men child sari yang coat karda child men jan da oi baba coat agi ami man mes memor ke religion so jangan sarau re bana kade lau mom okay am baba mo kai te kan baba coat Kitra emasani san salama dame Jesus ka chen emasani kot ye samamael o ka chen mangi dame konong kumael mo na mai sai kin chakan paki okay kot ye samamael so I point me ko ya kapakap yaramen chat ko ta kapakap niya uya yanana kochi mega pakapki. Okay, yanana sawasi mega pakapki. Te ako santi sawang kapakap. Okay, te minsan salki me yang puinin kapakap. Te yamu manatki sangan motive yo me sapong so chaka chung panata kapakap. Apki chang kapakap pok chapakong kuat. Chakapaka pukchapan men koten masanto. Okay, work pasang. Chakapaka pukchapakong kot, chakapaka pukchamen koten masanto. Poson mo. Poson mamamor. Okay? Ako saya relationship. Acha relationship ime, count Jesus na nebesis. Lemau. Count Jesus karasayang. All oli o momotso. All oli ni rapopod. May estilo kayang pastor. Awata pa sa mi panaban. Are you okay? Is anything wrong? Okay, bang kontar me ko sapong. Pui bang nen lar stumen lo kaya. Porque that's a relationship sa popod. Ito wala ka ano. Okay, and dindayang ke child, Jesus makosaya mo. Mama sani me. Ime all. Child mo momotso. Okay, ako saya relationship. Kita pag ibanda so lang. Japan sa jaman so lang may religion. So lang may religion, jasay alangan sarawi. So lang may religion, tsaka wuya programa, tsaka puro mamorindib. So lang may religion, tsaka sa kapakap. Melel. Chamelan maingi kot, chamelan matawatas, nglamawan, kosay may banin dampo yan insanamaw. Jesus masani, samamail kot. Okay? Jesus masani kitrantir kapakapin malaun, kitrantir kapakapin yak, kita kapakapin poson, o kita kapakapin me, tsakosokosayong at papa. Okay? Lang, tami chabang kasawi kita mimir ng relationship. Relationship to wita yopan na yawang kot. O kita yung mamor ke religion. Mamor ke religion, yuka sa yayar yamomay. O ngansong kapakap eh. Ngansong kapakap. Nanan la. Matawota. Song ko sa ikan. Songan ngilamaw kan, songan main kan. It's just what, was what, mga sana kilinawa. Okay? Ngoy, iba ko pa ibabaw. Ikaraniya ibabaw. Sa dami ko tiya waliki. Karitan sa mga ko to rin God. I-treat God to a dry babaw. Main ko tiya na moni. Kaun Jesus milaw to niya moni. Main kaun Jesus ta ko mukupurkiyan wiya. Yaw sa ibang walaya. Ta ibang wiya. Okay? So niya ikapakap to a iso choko do trak. Paso yo anak ma or sa mala kapakap. Inak.
kapakap ko sayang awi sapeng masaja sabang otonan maliel bakpasang watawat jaban tiar makareta kapakap ayaw jabang giyang got time jabang koyer tanang kapakap wegin kosay is a fellowship maduri sa kriyawo ako sa saya silisa gisuwa ko sa saya kitan pa kong got niya cha moyong niya cha matamataw niya cha wiwiya okay ari ako sa saya vertical horizontal cha vertical do cha inendala inenlango cha limbako inenwong metrikan okay kakak matawa lobo ndasong ka to ko basang okay inendala cha relationship ko dalang god o koang metrikan mata relationship so ko dalang god po ichame wiya religion wiya program mong god Japan apaliki kapayata kokolik number eo okay number eo kokolik maduri sa kriya pakong god pakong aramas imagarata just tukak mi minan religion at kapayata Japan ipsapal kolula wilia kap kian Jesus jamor bugjande memorin malaun bugjande memorin mepoi jabuye kapakap takot malaun mepoi iyang mor kisang moro randio puwe kiso jangen sarawi okay koi sarawi mensan sal puwe miya iliko kap day okay koi sarawi puwe mengkalayang selik sumchakkan makoto yan sarawi motivo sapung or duwe jama me Jesus mama sani makamay kapakap may demen sansal magabeluda kapakap terren motives samin panaloyang kamu yung ngoy at japan sa yang morla japan sansaraw yung mela okay ma motive kasap-sapung tra pataki yung katrayer okay kaprayan lo kayang bombe motive tuwa inanganam mong yung tama lo tatawiyang mo or magjaso jip sapal so jangin sarawi imechabang uya siyay imechabang uya mensan saliki imechabang uya tuwa utuk aramas songon uya totokong got mestarawi riya masani okay masani samamail ko tang kapakap nituan sama taili just trip sapal kay de katababa kot chow ya kapakapang got man mechasosa ibigan romempo okay membombe okay wamparon okay aramaskan rekin katan ki kauno onila okay kay de giyani i 고전 가버다 랑어 삼바가 되기 안에 미안해. 아니 예이 테페 루시퍼 비스켄디도. 게 존랑 비스켄디도 puegi apelianda got. Or chorus me social relationship rail we kapakapong got kinda onilak. Ele resongan maingi ap mata sapung yomo anan kainen la. Okay? Jaman me ni jay buksarawiyak jail. Kawewe disang. Lokayan ni Bruce, lokayan Boy, lokayan Creek, i Bruce, koto Y, koto Red Child. So just an expression no onilap, yesa me toko triak. Kareta triak, or relationship rin Jesus a work pasang. Jesus wadi do kingdom, wadi do wing God, pun sam bawat komuyong pan kiawak chabang wulia kapuk chang potlong ng kingdom. Just chaban ala wing God char kapara kong. Okay? Ayi weakness, iluwat loud. Maybe minan mo mo chan sa wat. Child lama me. Okay, yeta child tiyak. Ayeti momotso. Momotso me melaeng. Chegak wilik sili. Ang momotso mengen sarawi. Chegak. Okay? Momotso me out kingen sarawi. Chegak. Tiyaga ban repent. Tiyaga ban verdi. Willidi. So belang God.
Okay? Jesus, wado, kingdom of God. Wayne court. Ya Wayne courten, ketaban repent, taban kolula wilikap, pukchan maurki. Okay? Wayne court es sansal. A spirit. Apang potlong remo rey, magchaib sapal. Magkaradan so, sangan melel buka, may kosoya, teis meyang kosoya. Koros wamparon kan me partisan jia ken molda. Pogida, men saud. Okay? Men kosoya we sansan. Tiak, edoke, nan markikan, nan kenkan, markan raktiwe, apa samba. Okay, a copy. Tama minan lang. Karda chestukak. Kosmari ki. Onilap mo na parata nantriya kaya yang kenruang sa ngay nono. Okay, and tama miyatan sa kawabila ta kaya onilap par chestukak. Ale triya ka kitari. Batch, chari te binayang. En yang uyaksan mo ingkot. Chestukak taulol. Okay? Chukak. So chukak. Jesus nan so ni sagisu. Ewiya kapakapang sama. Ariya masani. Ewiya kapakap ki irailakan me kotki yang okos kose irailakan me ipsapal. Ansa wo kos kose yang sapul mawarongo irailakan me bilbangko nan wing court sang ni totokin sapul mawarongo. Apa masani ewiya kapakap keren unity. Okay? Unity born anis triak. Kaite kana ramas. Unity wat ki eupana minimin pana. Minimin pana ni anis wiyapa. Angen sarawi. Okay? Magam stubanga meleleya. Kambanerong triak koros nan samba. Awak pasangwari. So kapakapan Jesus stubang boyda. Amakamban rong solang koras may sapal, aray utra maur, aray utra ka dede, aray utra ka melel, esolar mini atan mo modso, abwe mini maur, mangen saraw kay buidre na ramas. Kagak men Afrika, kagak men China, kagak men Israel, kagak men Amerika, kagak men Bombay, may korosip sapal, kolula wuliakap, daw din ngen sarawi, i-unity yomo. Me Jesus Christ kosaya. Pues solar am tiagan me ban wiyawi. Am kamelelen me chachangi. So Geaban me ngen sarawi. Kay buidre na ramas ko ichar mara work pasang. Color work pasang. More work pasang. Aral tiak work pasang. Aprabang usanya united in Jesus. Jesus kosaya unity me pangkotong mauro na ramas sa pulimo kanturud ngayon sarawi. Sangreng ngayon sarawi. Okay? Magtsaban lama me. Tsaban alep kauno. Kapodolong na nachay luya pokan. Tsaban ka dengi. Kauno lat. Tsasyokak poksi ala. Kauno on water. Fitong triakan tompe. Tarkiyang mare po chalapalap kiso. Atrapapa. Jesus. Kasi yang gajay sansal. Mwomwen at kapakap. Kapakap motiva panpong. Mong yung panpong. Mong yung pang magalagal. Mong yung pang kaparapar. Mong yung pang pakong. Ime anane. Okay, dek. Iusong liki. Amen. Yay kapakap ansa me chaikin kosay masa nang kota kung gutong kapong kachail. Kaya jay bang rong chaikin molta. Jay bang rong machapil molta amaw. Kuy rapake me melelo. Kuy nang puksarawi. Kapakapawan Jesus. Okay, apiyara me molta kosay o mo mol. Kauna yirong mong yung.
Okay, abang katungi ata Mwomwen magalula waliakap ong nan masa ng God. Mamor kidami masa ni. Ay siya lumay sa klima, walu tuwaw. Your ways are not my ways. Amuyaba kang gaite kay uyaba. Nor your thoughts are my thought. Te pila matamataw ka na matamataw. Okay? At saka puwak, etugituk. Kita sosa, chaban menosola. Niya trak tugitungila at chamnor. Ulu koryang God. Amen? Praise the Lord. Kalangan ng God. Panamay more, kaunang kachang kapayata. Ama naman kumail kitayl ni marangkaw Jesus.